Jawaar haasaa isaa jalqabaa dubbatee jira. Egaa hidhamee kun ኢንተርቪው isaa jalqabaati. እዚህ ውስጥ አልተጋበዝኩም። ቀርቻለሁ፣ ተከድቻለሁ። በቀለ በጣም ህይወቱ አደጋ ላይ ደርሶ ነበር። Egaa Jawaar Mohammad haasaa isaa keessatti waan baay'ee dubbatee jira. Egaa gabaabsinee kan isinitti agarsiisnu ni ta'a. Warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun warreen jawwee jaallatan ammoo viidiyoo kana like share godhaan isiniin jedha. Galatooma. Egaa Jawaar interview sa'aatii tokko olii godheera jechuudha. Egaa Jawaar Mohammad mana hidhaa seenuu koo na fayyadeera jechuun illee dubbatee jira jechuudha. መከላከል ያቆየ ነው የሚመስለኝ። በተለይ ደግሞ እስር ቤት ውስጥ ሆኜ ሰፈራው የነበረው በጣም ሰሳሳ የነበረው ሰው ተውት የነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ተጀምሮ የተካሄደበት ወሰነ ባልታስቦሮ ልሳትበት እችል ይሆን ኖሯል ብዬ ስለማስብ በዛ ደም አፋሳሽ ተመሳፋሪ አሳዛኝ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ባለመሳተፍ በጣም ደስተኛ ነኝ። በመታሰሪ የሚሰማኝ ምናልባትም አላህ ከዚህ ሊያድነኝ ሊከለለኝ ያስገባኝ Egaa warreen guutummaa isaa hin ilaalle yoo jiraattan description irra isiniif kaa'a galtanii ilaaluu dandeessu. Egaa namoonnis mootummaa kana walii galtee qabda jechuun gaafatanii jiru. Innis dhaamsa kana dhaamee jira jechuudha. Hordofa. ለረጅም ጊዜ ዝም ብለሃል። ሰዎች ሁሉ ጃዋር መሐመድ ለብለው ማይናገረው ጃዋር መሐመድ ምን እያሰበ ነው ምን እየሰራ ነው ይባላልና ይህን ሁሉ ጊዜ የሚያልቅበት ምክንያት ምንድን ነው? አንዳንዶች ከመንግስት ጋር ተደራድረህ ነው የወጣኸው፣ ምንም ላለመንገር ተስማምተህ ነው የተፈታኸው ይላሉ። መልስ እንግዲህ የእስር ቤት ውስጥ ሪፍሌክት ለማድረግ ከመታሰሪ በፊት ምናልባት ለ10 ዓመታት ያለማቋረጥ በፖለቲካ ውስጥ ተሳተፍ ነበር። ብዙ እናገር ነበር፣ ብዙ ጽፍ ነበር፣ ብዙ ኢንጌጅ አደረግ ነበር። እስር ቤት ውስጥ ሪፍሌክት ለማድረግ ከፍተኛ እድል አገኘው። ያ ብቻ ሳይሆን በተለይ ወደ ቃሊቲ ከሄድን በኋላ ለማንኛውም ድራሚ ቴሌቪዥን የመንግስት ቴሌቪዥን ነበረ። በቴሌቪዥን ላይ ብዙ ነገሮችን እናይ ነበር። አንዱ የተረዳውን ነገር ተናጋሪ እንጂ አድማጭ አልነበረም። ወደ ኋላ ሄጄ ሳስበው ለውጥ እንደበአካባቢ ጨምሮ መደማመጥ ቢቻል ኖሮ አብዛኛው ሀገራችን የገባችበት ችግር መከላከል ማስወገድ ይቻል ነበር ወደሚለው መደምደሚያ ነው የገባሁት። ስለዚህ ቤት እያለሁ Egaa Jawaar Mohammad sa'aatii tokko olii fi haasa'ee jira jechuudha. Egaa haasaa keessatti illee Jaal Marroo fi Dabratsiyoonii fi dhaabbattoota siyaasaa garaagaraa wajjin marii taasisuu nan barbaada jechuun dubbatee jira jechuudha. Akkasumas illee muummicha ministeeraa waliin utuun haasa'ee baay'een gammada jechuun dubbatee jira. Egaa viidiyoon kun sa'aatii tokko ol kan dheeratudha. Egaa chaanaalii isaa description irra isiniin kaa'a, guutummaa isaa galtanii daawwachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraa wal agarrutti nagaan nuuf tura. Galatooma.